الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم أما بعد میامدہ قربانی کی سا لئی بچت بگی امدی ممل نان بگی امدی لیل بمتونگا ایتا بگی متک مگن فضیلت نمکی مانگا تھمگنی متھنگا عید الاضحیٰ کی متانگا تھمگنی متھنگا تکبیر تشریق کی متانگ تھمگنی متھنگا عیدین کی متانگ تھمگنی متھنگا مقتدی سنگا عید کی نماز کرم تانگنی ہائبا ادو کی متانگ تھمگنی متھنگا عید کی خطبہ کی متانگ تھمگنی ہائبو وفم سنگ اسی صحیح امدا عید انی رکھتنی لاحیسی امن عید الفطر نی امن عید الاضحیٰ نی ہائب عید انی مکی مسائل سنگسو نمت کی تھوپا عمل نتبنینا اکھنگ سنگسو کاؤ بیاوی کھنگ دب سنگسو کھنگ نبا لئیبا عام سنگی اوئی بدا یامنا کانبا ادوگمبا بیان امنی من تابیرگا متھنگ کنا دسو امک ہنگ بگی درکار اوئی روئی من تاربدی عمل سنسی چمتو بنگمگنی اللہ تعالیٰ نا عمل خودنگ مکپو چمتو بنگمبگی ایکوئی خودنگ مکتا پانگل پی نبی بوئی سنو قربانی کی سا لئی بگی متک مگندت ہمگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگی منقولنی کنا گنبنا قربانی تونبا سا لئی نبا یندگی تھوک پا چٹ پا دا متنگا کھونتھان خودنگی مہتا نیکی ترا پھنگنی امسون گناہ ترا متھپینی امسون درجہ ترا وانگن بینی کہنے یندگی قربانی سا لئی گی ہائینا آہان بگی یندگی تھانگ دور پا کھونگا تو کھونتھانگ دو مدوگی دو دا اللہ تعالیٰ نا گناہ ترا نامائے آمال دا ایدگل ینبدو مدو متھپ پیکھرنے نیکی ترا پیکھرنے ادو درجہ ترا وانگن کرنے سی کھونتھانگ اما دتنتی مائل انی چکیرا مائل منگا چکیرا ادوگی کھونتھانگ دوگی حساب تو دا ہائری با تھاک اہم سے مسیحی سی پھنگدوی میں اللہ تعالیٰ نا کئی نصیبی کربا ایکوئی دا ایکوئی نا اللہ بنو نصیبک اللہ نا ایکوئی بنو نصیبک قیام کھینا بنو حد انداز تو قربانی کی ساگی ممل لئی با یون بگی نان نبا تصویر چلہن بھی
Allahu Akbar. Nangi sansi kaya launi, aduk launi, aduk pige, sumaina maman hayradu, madugidu free way hande, kari way handi, tasbih chalalle. Yanaduna sagi mamal pire. Bising yang kai oigera, kunsa oigera, nipu oigera pire. Dirham dirham khudingi mahutta neki chatre phangani. Allahu Akbar. Dirham amakhak nateba. Dirham khudingi neki chatre chatre se phangani. Mathanga qurbani sadu lenabagi damak laibata yethukare mafam dudagi lauraga asman marom tare ki makhluk singa qurbani tawriba singi istighfar tawbi. Allah sadu lele mangatagi chen dharakpa i do khudingi mahutta Allah Taala na farishta tara simbini farishta singduna qayamat phauba qurbani tawriba miyoi singi istighfar tawhallaga layhangani. Allah sa taksim yentole qurbani ki sadu miyoi tare tinari bani adu taksim tawre yentole sadu साधुगी लुकमा खुदिंगी महutta औलादी इस्माइल दगी गुलाम अमा आजाद तौबगी जब आजाद तौबगा जब मानना सवा पीबी गनी. अल्लाह ने पंगन भी बोइसनु पीबी बोइसनु. अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि अलैना हाय अईगी भाई अमा यामना लाइरई महाक चही खुदिंगी कुर्बानी तौवी mahak sigre aina uning badagi namaz rakat ani solaga khuda da dua si tawi Allahumma arini akhi fi nawmi as'aluhu an halihi aduga ay tumle ure aygi mangda bhaidu mahak sa amagi mathakta tonglaga thauri sa mayam amana mangtung ye oida chini aina angi bhai nan kadai chalibano mahanga khumlai ai jannata chalibani tuni basasina qurbani gi sani mangtung ye oida chini basasing su ai gi punsida qurbani tawkiba sasing duni tafsir bawi mishkat sharif. Allahu Akbar. Masagi lairaba mahak turing na laithokte aigi thakta qurbani wajib oidena ma laithokte qurbani gi matam si lak matam da lairabasu any how tawraga mahak qurbani tawnaraba honaraga chahi khudingi qurbani tawkhiye adu magi भाई अहमद बिन इसहाक ना लाइबा मागी भाई से सीखरब मतुंगा मागी हालत सी करम लैरंगनी करम ओइरंगनी खंगिंबगी मरमदगी मान दुआ सी नमारकात अनि सोलगा दुआ सी तौलगा तुमखि बने अल्लाहुम्मा अरीनी अखी फी नौमी असअलहु अन हालिही हो अल्लाह अइंगोंद उहनबियु अइगी भाईदो अइ तुंबदा अइ मंगदा अइ महाकी हालत सी करम तौना लैबनो करम तौरिबनो हंजगी अइन सी दुआ सी तौरगा तुंगिबदा ममंगदा भाईदो उरे हराव हरावना
ꯁꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯖꯟꯅꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯃꯗ ꯕꯤꯟ ꯏꯁꯍꯥꯛꯅ ꯍꯪꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣ ꯚꯥꯏ ꯅꯪ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩ ꯖꯟꯅꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯡꯉꯤꯕ ꯁꯥꯁꯤꯅ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯁꯥꯅꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯨꯡ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯃꯦꯍꯅꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯈꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯂꯦ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗꯤ ꯏꯗꯨꯜ ꯑꯗꯍꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯖꯤꯜꯍꯤꯖꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯖꯔत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलामना अल्लाहगी याथंग मतुंग इन्ना मचानुपा इस्माइल बु कुर्बानी तौबदा अल्लाहना पेनबी खिदुना हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की निंगसिंग खुदम ओइना कयामत फावबगीदमक नुमित असिबु ईदुल अदहा हाइना मिंग थोलगा मुसलमान सिंगना पांथोगली मारिफुल हदीस मथंगना तकबीर तशरीक की मतांगनी तकबीर तशरीक हाइबदी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सिबु करी कवी तकबीर तशरीक हारिब तकबीर तशरीक से फरज नमाज सिंगी मतुंग जिलहिजगी तांग मापनगी फजरदगी जिलहिजगी तांग तराहुमदोगी असर फावबा हाइब वाजिबनी नमाज कुल हुमदोगी मतुंग तकबीर हाइब वाजिबनी अदि तांग मापनदगिना तराहुमदोई फावबा तकबीर तशरीक लाउरग लाकदोरिबा नमाज से नमाज कयानो पाथोपदा कुल हुमदोइने हारिब नमाज कुल हुमदोई दुगी मतुंगदा तकबीर तशरीक हाइबसे वाजिबनी दुर्र मुख्तारगी जिल्दा अनि सफा हुमफुमरी बहरुराय जिल्दा अनि सफा चनीग मरफू निपाल मसाइल नमाज मुकम्मल व मुदल्लल व मुफस्सल सफा चनीग मौद्राग मापन मसला तकबीर तशरीक लाउना हाइबा वाजिबनी नुपी सिंगिदी लाउना हाइरोई तपना हाइगनी तुमिन्ना लाकिन्नल मरअत खाफत इला आखिरी दुर्र मुख्तार जिल्दानी सफा हुमफुमरी हुमफुमगा अल बहरु राय सफा जिल्द सफा जिल्द अनि सफा चनीग मौद्रा मसाइल नमाज मुकम्मल व मुदल्लल व मुफस्सल सफा चहुम मसला फरज नमाज मतुंगा तकबीर तशरीक हाइहौदरे मस्जिद तगी मपान थोखरे नत्रगा खंग खंग वांग थोखरे नत्रगा काउबदगी वांग थोगुरे नत्रगा खंग खंग वजू काय थोगुरे तकबीर तशरीक हाइरोय फलौ खरज मिनल मस्जिद औ तकल्लम आमिदा औ साहिया औ अहदस आमिदा सकता अनहु तकबीर
ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأسى أنه يكبر ولا يخرج للطهارة. شامی جلد اہم صفا چامک ہمفوندوئی مسائل نماز مکمل و مدلل و مفصل صفا چہونگا اما سگسدہ وفم اما یاوری کاؤدنا کھنگھودبیدہ کاؤکھیدنا وضو سکائی کھرین ادوری ماگی ویندی تکبیر ہائی گنے تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کاؤدنا وضو کائیتو کرے ماگی دی ہائی گنے تنی ولو احدث ناسیا بعد السلام انہو یکبر ولا یخرج للطہارہ ماں کی دی تکبیر ہائی گنی ادوگا وضو کائی کرے آئینا وضو تونل بگی دمکتا مپاند تھو ہوئے شامی جلد اہم صفا چامک ہم دوئی دیاؤ با عید الاضحیٰ نمیتا ادگادا چپدا لمبی دا تکبیر تشریک لاؤنا ہائی بسننی عید الفطر دنا تپنا ہائی بسننی در مختار جلد ہم صفا ینکھئی ماپن مسائل نماز و مکمل و مدلل و مفصل صفا چریگا مودراگا ماپن ادگادا چپدا کھونگ چپا وزر لیتبسنگ ہائی بدی ایکو یوندگی ای نماز سن بنینا چپسی کھونگ چپن پھائیگا وزر ہائی بدی انا بنی نترگا مکھونگ نا چپن امدی ہائی بمیوی سنگ دی گالی دا پوبی لگا ادگادا عید کی نماز سولان بدکائی دی وزرنی ادونا تبا اکن با چپن امبسنگی وینا دی ادگا چپدا کھونگ چپا اما سون چکھی با لمبی دا ہندبا اتوپا لمبی دا ہنبا سسو مسنون مستحب کی عمل امنی ایکوئینا مستحب کی عمل دا یام کوم میں تورگنا ثواب ہنگبنی تودرگنا گناہ لی تبنی ہائی بسیدہ مستحب کی عمل مکیسی تھادوک لے محمد مستحب کی عمل مکیسی لوئینا تھادوک لے مسیح ہتے مستحب کی عمل سنگ سے ایکوئینا سکھا تھادو ہوئی دبنی اللہ کی رسولنا جو بھی تورمبا وفم سنگ دو مدگی دو امت ایکوئینا یوں چون پائی بگن پائی لگا مددا عمل توبتو نیبا اللہ نا نصیبی کی دوری با امسون حین روز قیامت کی نمی تسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا شفاعت توبی کی دوری سے متھنگ عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخوض يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه الترمذي ابن ماجہ والدارمی سراج المنیر صفا چامک مفہومری شرح اردو الفیت الحدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودم بلمی عید الفطر کی نمتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی گم بکھارا چادری پھاوبا ادگاد چلم دے
amasung bakra Eid ki namaz sondri phauba karigumba amatta chanamde. Idul Fitr da khara charaga idga chatpa masnunni. Idul Adha dana namaz gi matungda khara chaba masnunni. Qurbani tauba miyoi oirabasu qurbani taudaba miyoi oirabasu miyoi kharana hainai qurbani tauba mitana charoidabani qurbani taudaba midi chaba yai. Masigi wafam si chumde sahabai kiram di Idul Adha gi ayukta masa singbu chabadagi amasung apikpa angang singbu sangom pithakpadagi thingbirammi. Wafam mustahab ki amal ne sarasu yai. Tawigu masung ingadabadi Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam na haiba Eid anise masigi sida Idul Fitr dana khara charaga chale Idul Adha dana namaz sondri phauba chati si kanana amal se tawmise Sayyidul Anbiya Tazadar Madina Ahmad Mustafa Muhammad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam na tawbir mi bane. تو خود حضور نے سمیت ہوئے نا آئے گا امتنا چار سیائی نا چارے ادوئے بدی حضور کی تونی illi برائبا حضور کی عمل کی متون illi حینا لوگ درائبا عید الاضحیٰ دا عید کی نماز سوندری پھاوبت کئی گمو پھاوبت چاہ دے ایوکتا کی کئی گم پھاوبت چاہ دے حائبہ کی وفم سے حضور دلائی نے عید کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز سوندری پھاوبت چاہ دے حائبہ سے حضور دلائی نے تو حضور نے ساتھ رکھا امت ای کوئی نہ چار بدی حضور کی عمل کی متون illi برا قرآن دل کری ہائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ان کنتم نہ کوئی نہ اللہ بن سیر بدی فاتبعونی محمد ایگی تم الو محمد ایگی اتباع تو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عید الاضحیٰ کی نمتا چادن چلے نماز ایک سوندری پھاوبا ماں چاہ دیے تو دی امتنا عید الاضحیٰ کی ایوب نماز سوندری نہیں ممانگ ہوئی گیا نماز سوندر چل پدو ہوئی گیا چار گا چلے تو دی نسائی قرآن دا عمل توی بے فاتبعونی آئی ہے محمد ایگی تم الو ایگی اتباع تو ادودتا عمل دو اللہ نا قبول تو گنی ادودتا عمل دو یا گنی قرآن کی مخاد پیری حضور کی تم اللہ ادو وردی یحببکم اللہ نہ کوئی وہ اللہ نے نصیبی گنی ہے اللہ نا بندابو نصیبی بس ہے امت سنگو نصیبی بس ہے حضور کی متون اللبا متون دنیابا حضور کی متون اندرگتی پھلیام نا میتو انگویو اللہ نا نصیب ہے ادنا مرمم والگا حضور تاقلیبا عید انیمہ کی عید الفطر دا خرچارگا چکنی ادوگا عید الاضحیٰ دنا نماز سندری پاو حضور سارم دے ہائی بسیدہ ای کوئی کی مور پاو بگی عمل ویہنسی اللہ نا پانگل پینے بھی گوئی سنو شکرائی دنو شامی دیاو بوافم دے شامی کی جلد اوم صفا ہمفو مسائل نماز مکمل و مدلل و مفصل صفا
ꯆꯍꯨꯝꯒ ꯑꯃ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯏꯗꯦꯟꯒꯤ ꯅꯃꯥꯖꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ مسئلہ عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے اور نیت میں الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ ادا کر لینا بہتر ہے۔ الفاظ نیت یہ ہیں: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي الواجب من صلاة عید الفطر مع 6 تکبیرات واجبہ متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ سن عید الفطر کی نیت نی ادوگ عید الاضحیٰ کی توگہ گنا نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي الواجب من صلاة عید الاضحیٰ مع 6 تکبیرات واجبہ متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ سنا عید الاضحیٰ کی عید انیمہ کی نیت اسنت ہوگنی نیت تورب متونگا تکبیر تحریمہ ہائرگا خود پلگا سنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک صفاو سونگنی سولگا اہین با تکبیر اہم خود نا پاوبا تھانگل لگا ہائی گنی تکبیر امگا گیپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہم لگائی بگی متم کھیتان گنی تکبیر خودنگی خود تھانگل لگا تھا گنی اہم صبح تکبیر ہائی لگا خود پل لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو لگا الحمد سورہ پارگا رکوع سجدہ تورگا ہنگلک لگا انی صبح رکاتا الحمدو گا سورہ امگا پارگا رکوع چت لگا رکوع چتری گئی انی صبح رکاتا الحمدو گا سورہ امگا پارگا رکوع چتری گئی ممانگا خود انی متنا پاوبا تھانگل لگا تکبیر ہائی گئی تکبیر ہائی با لوئی بگا خود تھا گنی اسنہ تکبیر اہمت ہائی ربا متونگا رکوع کی تکبیر ہائی رگا مکھاتارا نماز سو لگا لوشن گئی۔ مسئلہ عیدین نماز دا اہان با رکاتا سورة الاعلی سبح اسم ربک الاعلی پاگنی انی صبح رکاتا سورة الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ بابا مسنونی انه صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية كما في الفتح شامی جلد اوم صفا ینکھئی منگا مسائل نماز مکمل و مدلل و مفصل صفا چہونگانی نماز ایتا اہان بر رکاتا تکبیر زوائد ہائی بکا اکھرے عید کی نماز دا اہان بر رکاتا تکبیر زوائد ہائی بکا اکھرے ہائی بدی عید کی نماز دا نیت توربا متونگا سنا سبحانک اللہ سو لگا
takbir zawahid haigadaba adu kaudana haidabida surai fatiha saruk khara natraga loina solaba matunda nisinglagle takbir zawahid haikidri haina adu oirabadi takbir ahumdu hairaga amuk hanna surai fatiha songani takbir adu oirabadi takbir ahumdu adi takbir ahum adi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Om Duhayaga Amuk Hanna Surai Fatiha Songani. Karigumba Surai Fatiha Amasung Surat Songkara Matunga Takbir Ahum Ninsingal Abadi. Kudatta Takbir Ahum Mahayani Amuk Hanna Kirat Solaroy. Haibadi Alhamdu Amasung Sura Pabal Wire. Aduga takbir zawaitu ningsinglapan ay takbir zawait hay khidriye alodi kudatta takbir ahumdu takbir zawaitu hay gani tu takbir zawaitu hay matunga amuka alhamdu surah handala pagar parwe alhamdu surah sodarwe ولو نسى التكبير في الركعة الأولى حتى قرأ بعد الفاتحة أو كلها ثم تذكر يكبر ويعيد الفاتحة وإن تذكر بعد قراءة الفاتحة والسورة يكبر ولا يعيد القراءة لأنها تمت مجالس الأبرار صفا چنیگ تراہم دوئے کبیری صفا چنگاگا کنماپن فتوہ رحیمیہ صفا چنیگا ہمدرا تروک جلداما سوال دا اگر امام عید کی دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کیا کرے امامنا انی صبح رکعت قرات کی متنگ دا تکبیر اہم ہائی دبدو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر اہم سی قاودنا حائد رہے ادو کرائی چت کرے رکوع چت کرے ادو دی رکوع توڑی گئی دا نکسنگ اے تکبیر اہم حائد رہے تو دی مہا رکوع دا کی ہنگت قدرہ قدم تونی جواب اس صورت میں رکوع میں بدون ہاتھ اٹھائے تکبیر کہے سورت سیدھا اس صورت میں رکوع میں بدون ہاتھ اٹھائے تکبیر کہے رکوع دا خود تھانگت تبی دا تکبیر آئی گنی تکبیر کہنے کے لیے قیام کی طرف عود نہ کرے تکبیر ہائی نہ بگی دا مگتا قیام اومدہ محق حل اروئے ادم خود تھانگت تبی دا رکوع دا تکبیر دو ہائی گنی در مختار دا یوبا کما لو رکال امام قبل ان یکبر فإن الامام یکبر فی الرکوع ولا یعود الى القیام در مختار معشامی جلدہ صفحہ 34 کا
مرفو نتوي جلد أني. عید کی نماز دا امام نا اہان برکات کی تکبیر ہائے رب متون قرات سولنگ ایدا مقتدی اما یاورے ادو اوی رب دی مقتدی دو نیت تورگا تکبیر تحریمہ ہائے رگا اہین با تکبیر دو ہائی گنی. عید کی نماز امام نا اہان با رکعت کی تکبیر ہائے رب متون قرات سولنگ ایدا قرات آئی بدی الحمدو سولنگ ایدا ہوئی گرا سورہ سولنگ ایدا ہوئی گرا مقتدی اما یاورے ادو ما کریتونی نیت تورگا تکبیر تحریمہ خود تھانگل لگا ہائے رگا تکبیر اہم دو ہائے ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یارے نماز کے شکائی درے تکبیر تحریمہ لوئی بگا تکبیر اہم دو ہائے رگا ادم امام کے ساتھ ساتھ ادم لوئی پاو نماز سونا رو. ولو ادرک والامام فی القیام بعدما کبرا فی الحال در مختار ما شامی صفا 34 کے مرفومات ہوئی جلد اما در مختار. انی صبح رکاتا تانگ ربدی امام نا سلام لیک رب متون دا حوگل لگا سنا تعوذ تسمیہ الحمدو سورہ پارگا رکو تودری ایدا اہین با تکبیر اہم دو ہائے رگا نماز روشن گنی. اب جو مسائی مقتدی سی مسائی مقتدی سی انی صبح رکاتا تانگرے انی صبح رکاتا ما یاورے ادو ربدی امام نا سلام لیک ربا متون دا مہا حوگت کنی حوگت لگا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو لگا الحمدو سولو ادو سورہ پارو ini paning bersura paro aduga ruku taudringai da takbir zawaitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ahumdu hayo aduga namazulo shallo karimata akai balaitre namaz yare walau sabaka birakatin ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير در مختار مع شامی صفا 34 کا مرفونی توئے فتوی رحیم جلد اما فتوی رحیمیہ صفا 100 مری 100 منگا جلد اہم مجموعہ خطبات معصورہ صفا چامگنی پو. وفم امنا مقتدینا نماز تانگ با امام تکبیر زوائد ہائی کرے تکبیر زوائد ہائی کرے ادوگی متون دا مقتدی عملائے مہا کرم مہینتانگنی نیت توگنی ادوگا تکبیر تحریمہ ہائے رگا تکبیر اہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دو ہائے رگا امام گی تم انگنی.
مسئلہ امنا امامنا تکبیر تحریمہ تکبیر زوائد ہائربا متونگا سورہ فاتحہ امدی سورہ پارے ادگا رکوع چٹکرے سگی متم سیدہ مقتدی اما لائے امامنا رکوع لیرینگیدا مقتدی لاکپنی متمددا نیت تورگا تکبیر تحریمہ ہائرگا تکبیر زوائد اہمدو ہائیگنی تکبیر زوائد اہمدو ہائیگنی کریگمبا امام دنا رکوع دگی ہنگلکدورے ہنگلانی ہائیبگی منگوندا تھازبل لیربدی نیت تورگا تکبیر تحریمہ ہائرگا خود ہنگت تبیدہ رکوع سے سر اٹھانے کا خطرہ ہو تو رکوع میں چلا جائے وسگی امام سے رکوع دگی ہنگلکدورینا مانا کھلے ادو دی مہا نیت تورگا تکبیر تحریمہ ہائرگا تکبیر اہین بدو ہائی دبیدہ رکوع چتکنی رکوع دا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ہائی بگی مہتا تکبیر اہم دو ہائی گنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہائی با مقتدی سی رکوع دسو تکبیر اہم سی ہائی ہودرے ہائی بننگ ہودرے ادو وردی مقتدی دوگی متھتا تکبیر ہائر روئی ساقید ہوئی گرے امسن تکبیر ہائی بدو معاف ہوئی گرے سیوا فمزن کدائدہ احسن الفتاوہ جلد مری صفا چامگ ترا ترکتا عید کی نماز متونگدا امامنا خطبہ انی سونبا سیکھنو سنت نے عید کی خطبہ اہان بگی اہوبدا تکبیر اللہ اکبر ما پلک ہائبا امسون انی صبح خطبہ گی اہوبدا تکبیر اللہ اکبر تریلک ہائبا امسون ممبردگی مکھادا کم تھدرنگیدا ترا مریرک تکبیر اللہ اکبر ہائبا سنتنی عید کی خطبہ اہان بگی اہوبدا تکبیر اللہ اکبر ما پلک ہائبا امسون انی صبح خطبہ گی اہوبدا تکبیر اللہ اکبر تریلک ہائبا امسون ممبردگی مکھادا کم تھدرنگیدا ترا مریرک تکبیر اللہ اکبر ہائبا سنتنی در مختار بھولم اہم لمائی چامگا یانکھئی بہار شریعت بھولم اما
lamai chatret ka marfu humdoi Fatawai Alamgiri Bohulum ama lamai chamaga yankai Hairiba sunnat singsi pangthokadabani maramdi Allah Ta'ala gi apamba amaldi ibadati adugumba ibadat mahaki mahbub ki tariqada pangthokpa ibadat singduni tanu huzur sallallahu alaihi wasallam gi tung indaba huzur sallallahu alaihi wasallam gi ittiba tawdaba huzur gi qawl amasung fel gi matung indaba adugumba amal singdo Allah gi apamba amal natte madu Qur'an na dalil ni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni nakoina Allah bu nungsirabadi fattabi'uni Muhammad aigi tung illu Muhammad aigi ittiba taw matam duda yuhibbukumullah nakoibu Allah na nungsibigani sini aduna aikoina faraz oiba amal singdubu lumna lawi aduga faraz oidaba sunnat ki amal singdana yamna kom thoi masi phattaba lamchat amani Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi qawl amasung fel singbu aikoina taraba matungda mahangna tauramba singdu aikoina taurabadi Allah na nungsibiba banda singi manungda chalhanbini jab Allah na nungsi khrabadi guna khudimak Allah na kokpi gani si Qur'an da hairimi aduna hairiba idain animaki khutbada takbirna hauba mustahabni takbirna hauba mustahabni wayabda'u bit takbiri fi khutbatil idain wayastahibbu an yastaftihal ula mustahabni takbirna haubasi قال عبد الله بن مسعود وهو السنة مراقي الفلاح صفا چامگتريت ادوگا قضا في الشرح تحطاوي على مراقي الفلاح صفا چهونگا ترامات ہوئے فاتوائی رحیمیہ صفا ینکھئی مری ینکھئی منگا جلد منگا بیان دت ہم گھریبا وفم سنگسی واجب اویبا گی عمل ہائی گھرے سنت مستحب کی عمل سو تھم گھرے ایکھوئینا برابر توگدبا عمل دی کرینو ہے متمدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنگدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبو اندربا
ماگی سنت کی اتباع تودربا ماگی طریقہ عبادت عمل تودربا ادوگی عبادت عمل سنگدو اللہ کی مناکتا سک یو روئے ہر عبادت ہر عمل خودی مکتا اساگی اپامبدگی کھائیدو کدبنی اساگی اپامب یوہلوی دبنی اللہ کی اپامبا رسول کی اپامبا طریقہ ادوگی دودا عمل توبہ ادوگمبا عمل سنگدو اللہ تعالیٰ نا قبول توبی گنی اروئی بسیدہ تھمزری بوافم دی ایکھوئی خودنگ مکنا ہائی خریبا عیدین کی متانگ تکبیر تشریق کی متانگ قربانی سلی بگی متانگ امسونگ عیدین کی نماز تانگ بگی متانگ امسونگ خطبہ کی متانگ لوئی نمکسی مپونگ پھانا پھانا ایکھوئی توسی مپونگ پھانا پھانا ایکھوئی توسی ہائی خریبا مسئلہ سنگ سیدہ تورسو یائی تودرسو یائی ہائینا کوم تھوک پسی مسیگی اخلاق سی مسیگی لمچت سی افبا اوئروئے ادنا اللہ تعالیٰ نا ایکھوئی خودنگ مکتا بیان دا تھنگربو اپم خودنگ منگ ادو تارب متونگ دا مپونگ پھانا عمل توبنگ امبگی پانگل پی نبی بوئی سنو وما علینا الا البلاغ المبین.